تورکیادا ئەمە قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەی و ئەمەوێ باس لەوە بکەم ئایا هەر بەڕاستی لە ڕۆژاوای کوردستان تورکیا تاکە مەترسیە بۆ سەر ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستان یاخود یەکێکە لە مەترسیەکان ینی دەستپێکێ دەوێ مرۆڤ باش زانە بێت و تورکیا مەترسی نەتەنێت سەر ڕۆژاوای کوردستانەیە تورکیا سیستەمی کوونەها دمەشینێ تایبەت بە سەرکردایەتیە AKP و MHP و بتایبەت بە کەسایەتیە دیکتاتۆر ئەردوغان ینی وسا ئەوەیەکی پڕ زەلال ئەم دەبێژن دیکتاتۆر ئەردوغان ji ber ku her kesî îdî ferq kiriye ku tiştê ku ev yani serkirdeyê AKP dike bi awayekî rastî jî dîktatörîzm belav dike û di hundir Tirkiye û derveyê Tirkiye yani bi awayê ku kêşeyê xwe yê hundirîn tasdîrî derve bike eva bû 10 sal ne dixebite metirsiyê Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ku çê dibe heya roja me yê îro ne tenê ji bo yê rojava metirsiye ji bo yê başûr jî metirsiye ji bo yê bakur jî zaten em dizanin ku her di xeteriye û gelek jiyanek ne azad û ne demokratî da tê jiyan kirin û ji bo yê parçeyên Kurdistanê û ji bo yê dozê hebûnê Kurd metirsiye yani divê eve vê rastiya baş werê nas kirin çima yani çima em vê dibêjin ji ber ku mixabin heya niha jî hîne hinek aliyên siyasî hinek kesayet hinek yani beşên Kurd ev rastiya hîne net nekirine hîn hezm nekirine ku ku sîstema Tirkiya niha li dijî hebûna Kurda bigiştiye qirkirinekî di her aliyê de çê dike qirkirinê genosaydê kuştin rastixwe dike qirkirinê siyasî dike bi awayê girtin û yani hebsê Tirkiye tijî Kurdin bi sed hezara Kurd tê de hene qirkirinê çandî dike qirkirinê dîrokî û tiştên pîrozî dike û bi her cure yani rihendên dagirkeriyê hene ne tenê dagirkeriya leşkerî tê kirin rihendên dagirkeriyê bi awayê şerê sar bi awayê şerê taybetiyê ku di milê ragihandinî de jî dike Tirkiye şev û roj ji bo çewsandina tecrübeya demokratîk li Rojava çewsandina doza Kurdî û yekîtiya Kurdî ya ku ihtimale bê avakirin şev û roj dixebite li her ciya dixebite li ser astê diplomasîya xwe dixebite li ser astê sefeqat û peymanên bi hêzên mezin re dixebite û her li ser civaka me yê Kurdî jî gelek him bi awayê zextê him jî bi awayê dizîna fikir û guhertina zihniyet û eqliyetê Kurdî dixebite ji bo wê ezmûnê Rojava li vir belkî em dizanin yani ji destpêka şoreşa Rojava û heya îro hat xuyakirin ku dijminê stratejîk û dijminê yekemîn em nabêjin wehîde yani take kese gelek dijminên aliyê ku bixwaz bin şoreşa Rojava têk bibin an jî sîstema rêveberiya demokratîk ya ku hatiye avakirin têk bibin heye yek ji wan rejîme yek ji wan Rûs wek lîstikvanê herî ne baş yê di muadeleya Sûrî de dixebite ye yek ji wan hêzên ku bêdengiyê li hember ev genosaydên tê kirin û ev dagirkeriya dewleta Tirk ya tê kirin yekîtiya Ewropayê netewên yekbûye Amerîka bixwe ye her hêzên ku yani eqliyeta desthilatdariyê diparêzin ev yani dijminatiye bi sîstema rêveberiya xwe ser re dikin lê belê dijminê herî bi bandor û yê ku di hin ciya de encam girtiye encamên zor xirab li ser civaka me Tirkiye ye ji bo wê jî doh li konferansê her zêde terkîzê me li ser dagirkeriya dewleta Tirk bû li Kurdistanê bigiştî û li Rojhilata Navîn di hundir ezmûnê Rojava da rastî jî
نها ام دزانن يعني 8035 كيلومتر كاري دبن داگرکریه دولت ترک دا جخاکا سوریه يعني باكوري سوريا تناف دا عفرين وسريكانية وغريسبي وجرابلس وعزاز وبابو وقلك يعني حزار بلدة حزار قندوار دبن دا غركريا دولتا ترك دا يعني ام في دفي بأركي كيمي أخلاقي بوجدان بالضمير الإنساني يكو هر كس خورا دبيجي از مروفم از كردم از بإنسانياتي باوردكم دبي الهمبر في هلوستكي خوي جدي هبه جبوي وي كونفرنسا دو راستيجي كونفرنسا كي زور جرينج بو وك هافالجي جوتيا يعني هالبجارتنا كركوكي بخوا وك مساجة كي بو جالية مدى كو ام دكارن ازمونا روجافاي كردستاني يعني چما نا ام كركوك جي بدن جيان كرن بأواي كي لغوري جواكا كركوكي گنجاو به ام مثلا ازمونکی گریدای ریوبری خسر پیک بینن زۆر سپاس یەک باشتر بێ لەو ساڵانی ڕابردوو کە ڕوویداوە بەڵام من ئەمە پلانی ئێوە بزانم ئایا لە 2021 ئێوە دەتانەوێت وەکو ئەمریکی واقع ئەم هەڕەشانە و ئەم داگیرکاریانی تورکیا قبول بکەن یاخود پلانی ئەوەتان هەیە کە ئەو شوێنانە ڕزگار بکەنەوە پلانی ئەوەتان هەیە کە سنوورێک بۆ دەست درێژیەکانی تورکیا دابنێن يعني بيلانا ما هرو دايم جبوي رزقار كرنية خباتي سيستم روجافاي كردستاني ريفبريا خسر بحمو آلية نوي سياسي جواكي دبلوماسي لشكري هر جبوي رزقار كرنا عفرين سريكاني جريسبي و يعني باجارن ديتر يعني بلكي يكمين لقلما عفرين سريكاني جريسبية لبالي هجر مكاري ام حمو باكوري سوري رزقار بكن يعني يعني امكان هيا امل 2021 ام بلان جاب كري مروف نزاني بيجي امكان هيا نينا يعني تخمينه كيوسا مروف نكاري بكي لبالي مروف دكاري ادعاء خو و ارمانجي خوي سركاي كو مدانيه بيشي خو مروف دكاري بحثي وي بكي ياك ادو يمين يعني خندنا ميدان سياسي بقشتي جوهرانكاريا لأمريكا تشي بويا جوهرانكاريا يعني تطورات كل لتركيا تشي دبن وبقشتي يعني روجانا جوهرتن يعني لسر روجلات نافين تشي دبن ام پر باش بينن و ام لسر في أصدد خبتن لبالي ام دزانن كو بريا الشر اف هرم رزقار نابن يعني ام استبعاد دكن وقت بيجن ام دور دخينا جبركو هر روجافاي كردستاني جلك شهيد جلك خوين جلك كدايكو جارك دنج دستي داعش دستي نصرة دستي تركيا هرم خو رزقار كرنا لبالي جبوي عفرين سريكانية جريس بي ايدي دم هاتيكو بالديالوج بالدبلوماسي بتوازنات سياسي ببيمان كو لجوري برجواندية قالوا بكاتين روجافاي كردستان التين افاكرن وبهذا سياسي ودبلوماسية روجافاي كردستان اف وري رزقار كرن اللي بالي ديسا ام دبيجن مبدئي كيما وبرانسيبي كيما هي هر جبويكو باراستنا روا جبويكو ام لهمبر ايريشن تين سرما ام آماده بن و حمو يعني فداكاريكو تي خواستن بكن ام آمادنا جبوي يعني جبوي باراستنا خام آمادنا لبالي جبوي 21 راستيجي ام زور باش بينن واللي سروي استيجي دخابتن سپاس مامۆستا من ئەمەوێ باس لە پێگەی لە وەڵامەکانی یەکەم تا من ئەمەوێ بزانم پلانی ئێوە بۆ 2020 چیە لە کاتێکە کۆمەڵی گۆڕانکاری ڕوویانداوە بۆ نمونە دەوڵەتێکی زلهێزی وەکو ئەمریکا کە لە ڕۆژاوای کوردستانیش کاریگەری هەیە ئەتوانێت سنوور بۆ دەوڵەتی تورکیا دابنێ ئێستا بربژێرێکی نوێی هەیە کە بەر لە حملەی هەڵبژارنەکە چەندین جار لە کاتی بانگەشەی هەڵبژارنەکەشدا باسی لەوە دەکرد کە ڕێگا بە سەرشێتیەکانی یاخود بە داگیرکاریەکانی ئەردۆغان نادا
حتما ئەمە بۆ ڕۆژاوای کوردستانیش دروستە و لە کاتێکی کەیە هەر ئەم بربژێرەکە ئەبێتە سەرۆکی ئەمریکا کەسایەتێکی گرنگی وەکو برێت مەگۆرکی هێناوەتە پێشەوە کە مەلەفی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەفریقای پێسپاردووە کە برێت مەگۆرک بۆ خۆی یەکێک بۆ لەوانەی کە لەسەر پرسی ڕۆژاوا لە ئیدارەکەی ترامپ دەستی لە کار کێشاوەتەوە کە ئەمە دۆستێکی نزیکی ڕۆژاواییەکان بۆ ڕۆژاوای کوردستان بووە. ینی چۆن ئەتوانن سوود لەمە ببینن، چۆن ئەتوانن پلانی خۆتان بۆ 2020 لانی کەم ڕێگر بن لە تۆپ باران و لە داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا و ڕێگە خۆشکەر بن بۆ ئازادکردنەوەی گرێسپی و سەرەکانی و ئەفرین و شوێنەکانی تر. یعنی بگشتی دەرباسکردنی 2020 بۆمە ڕاستیژی زۆر گرنگ بوو. یعنی زۆر ساڵێکی ji بووی جیهان بگشتی ساڵێکی پڕ قرس بوو، ینی زەحمەت بوو و ji بووی دۆزا gelê Kurd ji بووی ڕۆژاوای کوردستانی ساڵێکی زۆر قرس بوو. کەتنا ینی 2021 زۆر ئێمە باشبینن، ینی باشبینن ji بووی hinek guhertinên giştî yên hundir Rojavayê Kurdistanê û yên derveyî Rojavayê ku karîgerî an tesîr li ser Rojava dikin. Mesela ew têkiliyê şexsî di navber kesayetiya Trump û kesayetiya Erdogan ji holê rabû, ew ji bûî cîhanê bigiştî û ji bûî Rojavayê Kurdistanê jî baş bû, yanî ji bûî Kurdistanê jî bigiştî. Hatinê Joe Biden li ser hukm helbet wê hinek guhertin çê bike, yanî guhertin ji nêzîkatiya Amerîka ji nexşeya Rojhilata Navîn. Tabî ez dixwazim vê terkîzî li ser bikim, yanî em bêjin çawa, yanî garantiyê me an jî em bêjin demanet û her tiştê ku siyaseta Rojavayê Kurdistanê li ser dike ne li ser hatinê Joe Bidenê û ne li ser guhertinê hin kesayetayê. بەڵام خۆستنەوەی ئەو فاکتەرە دەرەکیانش گرنگە ڕۆڵی بەرچاو بینێ، ینی بۆ نمونە ترامپ کە پێشتر بەڕێز دامەژت پێدا بوو یەکێک بوولەوانی کە پەیوەندیکی ڕاستەوخۆی هەبوو لەگەڵ ئەردۆغانە. ئەردۆغان لە سەردەمی ترامپا پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکایە نەبوو، پەیوەندی لەگەڵ کۆنگرێسیشان نەبوو، شخصی پەیوەندی لەگەڵ ترامپا هەبوو کە ئەمە بۆ سوودی خۆی باش بەکاری هێنا. بەڵام مەبەستم ینی ئەوانش گرنگن، ینی گرینگە تابی هاتنێ برێت ماگۆرک، ینی ev kesayet ji bo Rojava rastî jî yanî em dibînin ku dilsoz e, dikarê hin tişta bide guhertin, yanî li gorî exlaqê tehalûfatê stratejîkê ku di navberê hêzê Qeseda û hêzê Emerîka dihatiye çêkirin û ew dewletên din yên di tehalûf da. Yani ême başbînin ji boî di hundir Tirkiyeda zor giştiye astekî lûtkeya herî dawî, yani hem di kesayetiya Erdogan da hem di sîstema AKP MHP de hem di nedemokratik bûna Tirkiye bi giştî, yani civaka Tirkî pirsgirêkên aborîyên Tirkiye, pirsgirêkên siyasî giştina astekî zor gewre, yani dikelê giştiye astekî ku ihtimalek mezin e ev biteqê jî biteqê û demê biteqê wê gelek tiştan jî bixwara bînê. Di hundir Tirkiyede guhertinekî mezin çê bibe û tabî karîgeriyê xwe li ser giştî Rojhilata Navîn bike û li ser Rojavayê Kurdistanê bike. Li milekî din Rojava ji boî xurtkirina sîstema rêveberiya xwe ser zor xebat kir, ji 2020 da dest pê kir. Hinek kongre bi destpêşxeriya Mesede Meclîsa Sûriya Demokratîk hatibûn avakirin, kongre li herêm hatibû çêkirin û kongreyekî niştimanî yê gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatibû avakirin dawiya 2020. Encamê ev kongre ji boî Rojavayê Kurdistanê zor girîng e, ji ber ku hinek biryar hatin girtin, biryara yekemîn firehkirina herêmên sîstema rêveberiya xwe ser. Hinek layan sîstema rêveberiya xwe ser qebûl nedikirin, niha êdî yani ketine nav da.
مثلا ام بیژن جبوی که هین سیستمکی دموکراتیک به و نمونهکی پروژهکی هین دموکراتیک تر به زور خبات هات کرن و هنک بریار هاتن ستاندن جبوی هنک کشین روجاوای کردستانی دمله ام بیژن گوهرتن اسکلتن سازیان پیشخستنا سیستم ریزکنامه هن مثلا هیئتان جبوی لبرانبری گندلی و فساد کو جار جارا دهنده روجاوا دا چه بویا لهمبر و سکناندن و خورد سیستم دادواری جواکی و داده بگشتی یعنی گلک بریار هاتن ستاندن کو ایدی دست پی بکن خباته کی زور د چارچوبه خورد کرنه ریوبری خسر دا بکن جبر کو چقاس خورد ببه گل او قاس قبول دکه چقاس گل قبول بکه یکیتیا گل و پیکاته یان چه دبه و دور داجی خورد کی هندرین در دکوه ارتج بوی کو کاربن هین یعنی بگینن است اعتراف سیاسی جبوی ویج یعنی اما زور باش بینن جبر 2021 به سالا اعتراف سیاسی به ریوبری خسر و جبوی ویجی خباته کی هم دیپلماسی هم خباته کی سیاسی هم خباته د است یعنی کشین دهنده روجاوای کردستان دا چاره سر کرن زور گرینگن یک ملوی ام بیژن یعنی پارتیین سیاسی کردی دوی به مسئولیتی که زور گوره نزیکی و مجاره ببن و یعنی بگینن است دیالوگی